Jeste da bili bi uvjerljivi da niste pripremili govor i da niste čitali. Molim vas. Molim vas. Ja sam na ovih 17 termina do sada obišao 10.000 ljudi. I minera, i fugina, i sijanja iluzija po jednoj kuni sam čuo, niste vi prvi. Tako da ovaj pjesak što ste pobrali niste prvi. Ali vas molim, ja ovdje nisam došao sijati iluzije i čitati govore. Molim vas. Ja vam govorim kao odgovoran čovjek što je realno i što je moguće. Ljudi su u ovom gradu gradili objekte u skladu sa građevinskim dozvolama i plaćali puni komunalni doprinos. Molim vas, dopustite da završim. I ja o njima moram voditi računa. Kao što moram voditi računa i za bespravne građevine da ih riješimo. I zato sam ovdje s vama. Ovu vašu demagogiju i prijedlog za 1 kunu, to možete se kandidirati, ja vas molim, sad su izbori, kandidirajte se meni za protukandidata i odite na tribine i predlažite ljudima za 1 kunu. Ali to je sijanje iluzija, to je demagogija koja ne prolazi. Molim vas, dopustite da vam kažem, pa zaveću vam zašto. Pa ja ne želim vama ovdje sijati iluzije, ja ću i poslije oni koji budu željeli doći, nakon skupštine 21.3. doći ovdje na tribinu i reći što sam napravio. Jer da bi mi smanjili komunalni doprinos od 60 do 70% u 3. i 4. zoni, a vi platili onih 20 jednokratno, ako plaćate 20 do 30% od pune cijene. To je onaj minimum koji treba platiti da bi mogli poslije ponovo i asfaltirati, uvoditi i napraviti reda tamo gdje je bezumna gradnja Careva.